Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ang napauluhan. Jack impagaro, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimas at talaga ti lutom asopas na Aisa. Anya ka di ti sekretong? Basta naragsak ka nga agluto, kan napakuyugan iti ayat, talaga anaimas. Tinulad ko mati ingredients nga imbagam, ngam apay nga'y adumalat ta ti luto. Sikan sa ti kalaingan nga agluto dito ili tayo. Amangan no nakurang lang iti ayat, iso asaan anaimas ti kunam alutom. Naimas nga ta ti luto ti na in love, ngam ti saan? Awan ka di ti ayatem, iso ako nam asaan ka ana in love? Ay ayatek ni nanang ko. Ay ayaten kamat. Oh. Sabali a love ti kunkunat. Sige, inakon. Tamangan no sa pulendak iji balay mi. Bye-bye, Doris. Umay kan tumanan dito balay. Si kamat day tamasabat ko, Dennis. Mapan ka di iji balay da Aisa? Una, nagkapu ka ka na ijay? Wan, adda ngamin napan ko inala. Pinagsopas na. Kat talaga anaimas ti luto na. Talaga ang nalaing nga agluto ni Aisa. Isun samot ti kalaingan nga agluto. Isu nga ado ti suki da iji karinderyada kan mami na. Nag-asat ka no iso ti maasawam. Anya? Asawa? Awan pa iti panunot mi ti asawa. Kunak man no dandani kayon agasawa. Awan pa reta. Narigat ti panagbiag. Imbag to lang no da trabaho ka. Tapno santo nga agrigat da tao. Sa bagay, may mayat matlaang tagsagana pa yung umuna. Tapno nakasagana ti amin. Oh, si kamat gayam, Dennis. Umay ka dito kusina. Kalkalpas mi anag sopas ka ni Doris. Umay ka taigawan ka iti sopas. Apag isugayam kayo umay ko naranak na ita sopas. Mabalin ka tamat nga ilutuan no kayat mo lakit di. Uray anya nga oras. Sa bagay, nagagat kamot nga agluto, nasingkot ka pa. Nagpatiray o pala ang mat. Pudno ti bagbaga. Sikan ti kalaingan nga agluto. Wanan, di na kon patiray ukan, Dennis. Umay kakitin, taumay ka ag sopas. Kabayatan anapudot pa'y. Ina ko na dyan pagadalan, mami. Lalaingam, anak ko. Basit laagan nga anos, makaturpos kanto. Isungarod nga oray bakasyon. Kat agsamarak, tapno darasak makalpas. Danda ni ag-retire ni ulitag mo ijay trabaho na kas engineer. Imbaga na asikat ti sumukat iti pwesto na. Imbaga namat day ta kanyak, mami. Isu nga ikagumakta agturpos iti mabiit. Sapay la kuma, anak ko. Nagasat ka, no makatrabaho ka adagos, apaman a makaturpos ka. Alang araw din. Inakon, mami. At dapay ngamin aramidak iti pagadalan. Isu amasapa ak ita. Anyamatan, agdong par kayo pa. Sorry, miss. Naigalisak. Tanagalis tinabadakak. Kitaam ngamin ati pagpagnaam. Nadungpar naklakat nga rudan. Agdardarasak namin. Isu ajak nakita tinabadakak. Isa din ng parnaklatan? Ha, chancing samat daytan. Sorry manin, miss. Saan kong gagara? Nasakit ka di? Nasakit Saan ang may katisakit na babaan di taas sorin? Di ta man lang. Nagsuplada matanda dya babae. Nagpuskol pa iti make-up na. Naglabasit ti sipit kan pingping na. Madlaw mat nga rod ako lorete. Nanyamat nga minday nabadakak. Agkasarti kaadalan tayo iti high school ani Tessa. Sika ka ti chef cook, tanalaing kang agluto. Tumulong kami matan.
Taga-ano ka diti mga sawa kan kuana? Gita kano ka bang nga ili? Ay, madamang kuman. Kaano kayo kadimat nga agkasar kin ni Dennis? Awan pa'y matimbaga na may papan iti kasar. Ti amumi idi kat agkasar kayo. Apaman nga agturpos tayo. Takanayon kayo idi nga agkuyog. Awan pa'y nagsaritaan mi maipapan iti kasar. Idi pa'y ubing tayo. Kat umuli kayo pa'y iti kayo. No kaninyo ti balo nyo iti pagadalan. Ken, adda pa'y di mga anak ko man, ngam natinag ko ti balon ko, nawaris. Anya nga iti kinan mo. Inikanak ni Dennis. Kinan mi di balon na. Nadwa kayo anangan iti balon na. Di saan kayo anabsong? Napan kami nagbayabas. Ado mo ti bayabas idi iti aglawlaw ti pagadahalan. Adon tinakiasawa a kaadalan nyo. Kaano kayo kadimot nga gasawa ka ni Dennis? Awan pa'y matimbagbagana, mami. Mayatanak nga minamangkit kita iti baby nga apo ko ti kaaruba. At ako mamot awir ka baby. Dumanon to dayta, mami. Saan kayo pa'y matabakat? Imbag itata napigsaak pa'y nga agawir. No bakatak to na, jakton makaawir. Narigat no siyak ti mangibagakan ni Dennis nga agkalay sa kamin. Sa bagay, alangan asika a babae ti mangibaga. When mami, nukiddawan ni Dennis ti panagkalay sa mi, di umanugot ak adagos. Oh, gayam Alex. Sikamot ti masabat ko. Ita lang man na makita ka At trabaho ki jay syudad, gayam. May sa helper iti faktorya. Helper ko nam? Mabalin na kadimot ijay. Kaya't kumot trabaho ijay syudad. Agkasapulan ti faktorya iti helper. No kayat mo, umay ka, taisarak ka. Amang ano saan ko nga amot yar aramidak na umayak. Agisupot lang matitilupot nga i-deliver ti para deliver. Nalakamot lagayam. O sige, sumurtak nga rutkin ka. Umay ka tapno adda kadwak iti kwarto nga ababangak. May sa paggastuan ti abang iti kwarto, apagyanan iti syudad. Nakaumay ka mat barok. Adda ka din napatid nga ibagam. Napanan ka din ni Aisa, ante. Adan sa napanaginatang, urayom labasitan. Ija ka di tiyentante na panana, ante. Ije ka no grocery. Ada ka no nga minalipatan na. Mapan ko sa bata na. Imbag lang at dakadwa na amag na nga agawid. Ada kan ka dayta, barok. Sapay kasla makatudtudo. Isa batak iti payong, ante. Tapno sana mabasa. Alaman nga rod, barok. Imbag kita na irana nga adda ka. Agtudo, di ka kadi pa naka-grocery? Ay, imbag kadakan. Adan samot awit mo apayong. Well, nagkapuwa ki balayo. Ngam imbagan niya anting ay may ka na grocery. Isa sinurot ka. Ay, intang roden. Nasaya at matimay ka. Tapno adda para awit. Wala. Ngam inton makadanon tayo balayo. Agduto kay tinaima sa kanan tayo. Areglado. Amok ti paboritom asidaan. Iso ti lutuat. The best ka talaga. Sikan ti kalaingan nga gluto. Chef cook ko naman. Patiray ok ka di manenday ta. Apay patiray ok. Agpay sumot, analain ka nga gluto. Malagip mo ka di pa ni Alex, anak adalam tayo di? Duamot ti Alex, akaadalan ta. Ay, jay ka di gaya mo akanayon amang sutil kanyak. Di pa'y gayam kababalin na. Di kinalay na amang sutil, ti malagip mo. Apay ka di day jay ama nagsutil. At nagayam trabaho na iti syudad. Awawisan nak. Tagkasapulan ka no iti helper ti faktorya pagtatrabahoan na. Mapan ka kadimot ijay syudad, Dennis. Mapanak, tapno makaurnongak.
Awan mat ti husto pagsapulak dito eh. May mayat ijay. Tano ag permanente ak. At dan makuna trabaho. Saan ka nga taamang lipat? No adda kan ton ijay. Imposible ang malipatak ti kapatgan a babae iti biyag ko. Saan kanto pulos malipatan, Aisa? Masapat ko manan ti babaya suplada. Aglisyak, tapnojak manin masagid. Imbag tamang tinaramid mo, aglisi iti dalan ti akin dalan. Ha? Dalan mo gayam ti pagpagnaan dito'y syudad? Dinak man pilosopon si kaalalaki. Anya ka di tinagan mo? Apaya kaya't mo amaman tinagan ko. No di mo kaya't nga ibaga tinagan mo, kupam laan sa anak na interesado. No saan ka nga interesado? Apay nga rod adinamag mo? Di ta ka man laman, suplado. Na, tasak pa'y katkanon ti suplado. Unay mat dahil jaya na babae. Nalabas. Pagtrabahuan na nga ta. Bueno, estudyante pa'y. Mapanta ka din ijay syudad. Nakapakada ka din iti bagbagam agayim mo. Uy, napanak iti balay da ay sa di kalman. Nakapakada akon. Ni ka di ay sa tikunam agayim mo pagpakadaam. Apay nga umisim ka. Anta ka di nakakatkatawa ka ni Aisa? Awan, Mat. Malagip ko pa idi ubing tayo. Akasla kayo wala gasawa. Kat ubing tayo pa idi. Ubing tayo pa idi. No mapanak iti balay da, agluto'y tinaima sa makan. Iso kay kayat mo matan ti mapmapan ijay balayda. May saan napatag agayam ni Aisa. Napatag tanalaing nga agluto iti kanam. Kasta ka di. Nagtanda ka man dita, Alex. Mapanakit din ni syudad. Magagaran ako na makadano ni Jay. Apay analiday ka, anak. Ada ka di madi amarikritnam. Awan mat, mami. Nung amin kastoy nga oras, kat nakarubwat ka amapan iti karinderya. Ita, di ka pa'y mat nakarubwat. Maikawa akla siguro iti kaawan ni Dennis. Masapol nga irwam mo asan akanayon nga adda iti sibay mo. Ita lang ngamin nga imadayo kanyak, mami. Ubing kami pa'y idi, kat kanayon nga umay diti balay. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti pagadalan. Iso nga ita, saan mo napadaan ang tiyo umay na? Tanapan kat nga ron nagtrabaho. Kapilita na kasta, mami. Manipod ita, saan mo nga ilakam iti sopas abiligat? Hi boys! Lumabas akpay. Mapanak dita pagtrabahoak. Nalawa mo ti pagnaan. Lumabas kalata No jakag ka mali. Kabarbaro day takadwang. Saan ka di? Ha? Awan. Ni Dennis. Kabarbaro akadwa tayo dito'y paktorya. Oh, hi Dennis. Siak ni Cora. Single. Still available. Ha? Kasta ka di? Or siya, still available. Single mo. Mayat mat gayam ti kadwam Alex. Game na game. Ha? Apay, siya. Sa anak ka di again? Diyak kamukan ka. Ha? Dita ka yun. Oh, napintas mat da dya babae. Nabayag ka din dito'y da dyan? Medyo. Nasirib si ka. Pag kunaam anasirid, Tay kunadan. Ano adda ti pusa? Aglamang ti utot. Ngam no awan ti pusa, agaayam da. kaya't mo asawan. Nagagitlaan na damangkit kita. Makitam to gayam. Ngam agpay so tinakunam, anapintas. Nakayawalak iti kinapintas na. Ha? Nene. Itamam pa'y nga ibagam, nga adda na kurso na daam a babae, gayam. Hello, Dennis. Kumusta ka ditan? Ada ka din trabaho? Adan, Aisa.
Iso na lang ta para supot ti lupot. Dennis, kanayo na mo't ati umawag. Tamailiwak mo't. Bayang, ta kanayo naktunga umawag. Saan kan nagpasugnod? Sige Urayak day ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Estet Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nanang, kitkitaan yu mananday taladawan. Mano ka diti taon mi, idi impampon yu ti kasingin ko. Diyak ko maimpampun ti kasingin mo, no sa anak amarigatan. Awanon day di amayo. Awan kadwak amang padakkel kada kayo adwa. Anya ka din tinagan na? Gerald tinagan ti kasingin mo anak ko. Sapay ko taag kikita tayon tupay. Ayan na ka di ita. Inampun ti kasinsin ko anilani. Adada idi syudad. Ngam imalis da kano iji probinsya, anak ikamangan na. Sa dino a probinsya? Da itangarod ti jak amo anak ko. Nagdamdamagak, ngam awan mo't ti makaibaga. Nagapo ka ka di ije kopraan, Gerald, anak. Unanang, nabambanugak ita nagbunag iti kopra. Kunak ngamin nga agadal ka, tapno saan ka nga agbumbo iti kopra. Nagrigat ti agadal nanang. May meteg trabaho, tada kwarta dagos. Kay kayat mo ka di ti agnanayon ang maibabaon. Uray awan ti adal, no nagagat ti tao, agbyag. Apay ngamin adi mo kaya ti agadal. High school lang tinalpas mo. Nangato day jayan nanang. High school ko naman. Ingka nga rod manganan, ta ingka aginana. Nanganakon, pinakanak ni Verna. Saan ka di adakas ti aramidam? Pangnamnamaam ni Verna? Ngam saan ka mo't anapod no kankwana? Saan ko abasol? Tarinabak ko lang nga inaram. Ngam sinong batan nakmeten. Nanang, apay adi naman lain baga kada kayo. No sa di no tinapananda. Tidamag ko kat ada dilubyo ang napasamak idi. Inyalis ida ti gobyerno iti agdodoma a lugar. Kat saan amay may sa tinangipan ang ti gobyerno kadakwada. Anya dilubyo? Bimtak ti bulkan anak. Gapo iti napuskol alahar. Inyalis ida ti gobyerno iti nagdodoma a lugar. Ay, mano ka diti taon mi, idi nagsina kami. Talo. Marigata nakagumatang idi iti gatas yo adwa. Imbaga nila ni atulungan nak. Idi kwan, nagpukaw damutan. Agkita kami pa'y nga ta iti kasingin ko, nanang. Tartarigagayak ti panagkikita tayon tumanon kuma, anak ko. Apay ka di analiday ka, Verna, anak ko. Saan ka di akagapgapo ni Gerald akaayan-ayat mo dito'y balay? Apay akas jay, mami. Ay ayatak ni Gerald. Ngam kasla dinak ay ayatan. Pagkunaam adi na kaayayatan. Di pa'y makapagbayag dito'y balay. Umaylaan no pilitak, mami. Ay, panagkunak kat saan anapod no kan ka, anak ko. Tinapod no ang lalaki. Kat kanayon amailiw iti ayayatan na. Daytang harot ti madlaw ko, mami. Kanayon ko akailiw. Ngam isukat dinak samat kailiw. Madlaw kumatkit di, kat nagagat a lalaki.
Di ta kupraan ti kaaruma ti pagtrab-trabahuan na. Imbagak ka dito'y kupraan tayo ti pagtrabahuan na. Ngam di na kayat, mami. Amangan numabain, ta saan kayo mat nga agasawa. Imbag ta nakita ka dito'y kalsada. Kaano ka ka di nga umahidye balay? Nagkita tamad din dito eh. Saan ako na mapanidya balayo? Tadaramidak. Apay ka di akasta ka. Saan ka't sama ta napudno kanyak? Anya ka dito rin nga ramidak? Tapno makunam, anapudno akin ka. Kasla mapilpilitan ka mapanidye balay. Kababayin mo ti kanayon ang mapanidya balayo. Nang runa, tagad-adal ka. Kailiw ka mat nga rod. Ang mga no ibaga ni mamim, adisturbo iti panagadal mo. Apay no agadal ka mat ngamin. Tapno ka na yung tangag kita ije pagadalan. Masadutak nga rod nga agadal. Sa may sa, awan kwartami. Nagtrabaho ada kwartak. Apa yan, friend? Bigbigat, naliday ka. Ningamin Gerald. Jack marik na ti panagayat na. Ladingitak nga ibagakan ka, akas tamot ti madlaw ko kankwana. Saan anapudno ka? No saan anapudno? Apay nga inaramnak. Kasta kano dagiti daddo maalalaki. Padasen da ka lang nga arman. Tapno panaknakanda nga amuda ti agaram. Pinadpadas naklaang nga ta nga inaram? Am kwagayam. Kapanunutak lang dayta Adamot ay agayat adi nakailiw ti ay ayatan na. No apay mat nga iso ti inayat ko. No mabalin la ko mga isuro ti puso. Ay, no siyak ti kasta ti kaayan-ayat na. I-break kun. Agtuloy ka diti kolegyo? Nagturpos tayo iti senior high, Roger? Numakapasak iti scholarship test. Agtuloy ak. Ngam no saan? Sumardengak pa'y. Tagurnungak. Sigurado nga iti Manila ti pangituluyan biti panagadal mo. Gusto ak ka di? Numakapasak lakit di. Ibagak mat nga rod ka dagiti dadakkel ko. Nga ijayak mat Manila nga agadal. Tapno agkadwata. Adda ka nupay dormitoryo ti lalaki. Iti asidag ti pagadalan ni Jay. Sus! May mayat manan no adda dormitoryo. Tapno saan tan nga agbiro kiti boarding house. Nangina ka no ngamin ti boarding house iti Manila. Day tamat ti imbaga Jay nangawis kanyak. Ama ki exam para iti scholarship. Tinasayaat. Kumuyog akan kang agpa-Manila. Tapno makita ta ti dormitoryo. Verna, padasin tamat ti maki-examen para iti scholarship. Tain tamat agadal ije Manila. Wensa, kayat ko mat ti makapan ije Manila. Uray siyak kayat ko mat ti makadanon ijay. Sumabaliak man iti saritaan. Kasano nga ti manglipat iti ay ayatan? Ay na, gayam. Masirib ka. Saan ka kumangagpang nga dunga? Ay, lipatan man pa'y ngamin basit ni Gerald. No nga ta si katinaram na. Kinayat mo ka di? Ha? No saan mo akaayan-ayat? Mabalin siguro. Nataar ngamin na talaga. Ado ti malilaw kan kwa na. Siya kon ti numero 1. Sa bagay, no siyak siguro ti inaram na. Amangan no sinong batak mat. Anyam, itikas di akababalin na. Ay, jak amon asaritaan no anya ti mapasama. Addaman gayam damagak nanang. Adda ka di pa kabigbigan nyo. Iti kun kunayo akasingin ko. Agkakaingas kayo launay, anak ko. Dandani saan amadlaw, no asino kada kayo ti Roger, wenno Gerald. Ha? Kasta ka din, nanang? Ay na. Ad-adakat nga rod ang magagaranak ang makakita iti kasingin ko. Oray siyak mo't anak ko. Manun atawan, ajak nakita ti kasingin mo. Mailiwak una yan, ngam awan mo't mabalin ko.
No sa dino nga tamot ita ti ayanda. Pati day takon kunayo akasinsinyo. Saan nga ta mailiw kada kayo? Isungarod. Ijay syudad ti ayan mi idi. Taagpadpada kami nga ada trabaho na ijay. Ay, anya ka diti trabaho yu idi, nanang? Servidora kami iti restaurant. Nagsardengak, idi adda kayon. Balasang pay nga rod idi ni Antilani. Adan asawa na anak ko. Ngamtsak amuno sa dino ti probinsya jay na asawa na. Taga Visayas sa kano. Ada ka matgayam dito yung agtrab-trabaho. Apay adi ka man la di magas ije balay. Naladawak itay. Saan ako na magas? Tama nga no, maisturbo kayo kini mamim. Oh, apay nga imay ka dito eh. Mapan ko kumakitaan ni mami dita ko praan mi. Nakita ka, iso adi magasak. Kasta ka di? Ingka nga roda. Tama nga no, sapsapulan na ka ni mamim. Di ka di mailiw kanyak. Kanayon tamat nga kita ah. Saan ka di? No saan asyak ti umasidagkan ka? Saan tangag kita? Kanayon nak ngamin ama kumikum iti trabaho. Imay ka dito'y kupraan. Ngam kasla sa balit ni ayan ti panunot mo. Saan mat mami? Ada na dyak kaya't anapasamak. Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nang. Nagkita kami ka ni Gerald, mami. Di kami pa'y nakapagsarita na laing. Ngam imbaon na kun nga umay dito eh. Amangan no si kalaang ti agay-ayat kan kwa na anak ko. Ikam iti space. Tapno amirisan na ti bagina. No ay ayaten na kamatwan no saan. Anya ti kayat ti asawan, mami. Amangan no ti panagriknana. Kat managing bubukod ka. Apay ko mama naging bubukod, mami. At ikayat mo, kat ipaay na amin kan kang oras na. Amangan nukas na ti panagriknana. Kayam, atay bagakan ka. Ngam di ka ko mamasaksaktan ha. Anya ka di day, Jay? Nakitak ngamin nga adda kadwan ni Gerald a babae. Kasla, naasidagday titong galmaysa. Nakakitaam ka di ka nakwada. Ijay restaurant. Naragsak da amang mangan. Amangan no katrabahuan naman. Day ka ti jakam mo. Angam, apay ngay akas jay ti jarda. Iso asaanan nga umay ija balay. Kuna ni mami nga ikakano iti space. Ayaw naktimbaga ni mamim. Rumbeng asaan asikati kanayon nga umasidag kan kuana. Bayam nga isumat ti umasidag. Congratulations kayam. Nakapasa ka iti scholarship test. Oh, kaano tangarod ama pa ni Manila? Masapo lang makapa-enroll ta. Agyaman nak iti panang kablaw mo, gayam. Mapantan to intun umay alawas. Naggasat kan? Ta na ipasam ti scholarship test. Addan scholar akadwak. Addan mangisuro kanyak. Ha? Pinadas mo kumamat at tinakitays, barang naigasatam. Sus, saan ko nga minanamnamaan bro? Naimbagkan ka ah. Tatalagaan na laing ka. Sa nabali. Adda ka laki di amang isuro kanyak. Mabalinan. Ha? Sika talaga. Nalaing kamat, no ipasnak mo. Ngam saan mat? Tasabali ti ipaspasnak mo. Ha? Anyang iti paspasnak ko ako nam. Amomon, oray saan ko nga ibaga. Ay ayam iti silpon tin into na rin. Ha? Si kansan ti kalaingan dita. Gayam, bilibak iti kinalaing mo. Talaga nga scholar kan. Ay, siya, malas ko. Diyak nakapasa. Naigasatak la siguro, gayam. Umadanin ti pa nag-enroll. Ijay ka kadimat Manila nga agadal? Wala. Diyak kaya't ama isina iti mangisursuro kanyak. No saan ko nga amo. Agripaso tado ha. Diyak ba't kaya't nga ipasakar ti papel ko ken ka ha? Amangan no makita ti professor kat isupay ti pakaikatan ti scholarship ko.
Kasanungay, kat agdo matamat iti kurso. Hindi, saan ta nga kaadalan? Ah? Aywan gayam, agdumatay ti kurso. Ngem no agpada ta iti vacant time, di agkita talangan ijay library ti pagadalan. Imbag ta nakita ka dito'y kupraan. Mabalin ka di? Itulod na kami ka ni Devi ama pa ni Manila. Anya ti aramida mi di Manila. Aginroll kami ka ni Devi. Umay na kami kung maitulod ni Pierre. Kaano ka diti ipapan niyo? Into no may alawas. At damot ni Devi akadwa makunom. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga umay itulod. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impaampon ni Ella ti may sakadagiti singin nga anak na, ng agnagan iti Gerald. Iti sabali abangir, nakapasa akas eskolar ni Roger akasingin ni Gerald. Nakasagana da ito'y amapan iti syudad ti Manila, tapno aginroll, akadwa na ti gayem na ani Jerome. Kabayatan na, nakapasamot ni Verna kas eskolar, kayat na nga itulod da ito'y ni Gerald iti Pierre, tamapan mo't aginroll iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kaano ka diti ipapan niyo? Into no may alawas. Nga madamot ni Devi ako na makadwang. Kayat mo asawan. Di nakmasango nga itulod. At ngamin importante apapanak. Anya ti klase makaayan-ayat. Adalang arudan papanak. Di nakpay itulod. Ditakan. Pimanawan. Nasakit tinagam na. Pasensya ka na, Verna. Ngam saan kamot ngamin nga ay ayaten. Napintas ka. Ngam saan ka atayp. Apay gayam. Apay akas tatilangam. Anya ka diti parikot. Kasuron ko launay day dya, Gerald. Ikarigat ang alipatan. Dahil tati kasayaatan a desisyon mo gayam. Di pala ko mga inaramid mo day taa. Saan ka di arumbang nga itulod na kuma? Mas daawak mo't iti dayjay akaayan-ayat mo. Ay, kasano nagbalin dayjay akaayan-ayat mo? Inaram nakmat. Gaputa ay ayatag. Sinong batak mat? Panagkunak, kung kuna na lang ti panagaram na kan ka. Adda ayamot kasta akaayan-ayat. Iyarig ko iti ice ti puso ng agayat. Awan pulos bara na. Bro, amom ka din dagiti na duma-duma pa sa ti Manila? Saan nga rod bro? Agpada ta a probinsyano amapan iti syudad ti Manila. Sana bali bro. Agdaigam ko ang mapa. Agdiretso ta iti pagadalan. Iti asidag namat. Isu tayan ti dormitoryo. At damat restaurant iti asidag ti dormitoryo. Sana bale? No agbayag tayo jay. Amutan to ti pasikot-sikot iti Manila. Ammo talakit iti pagadalan ken dormitoryo. Saan ta na mapukaw? Kasano ko maamapukaw ta? Kat saan tamat amapan agpasyar? Kat kalpasan ti klase, dormitoryo adagos. Anyapay ngay no di kasta. Inton amutan ton dagiti nagduduma pa sa ti Manila, intan tumat agpasyar, bro.
Damag ko anapan ka no ti kaayan-ayat mo ije Manila. Di mo ka diin tulod. Imbaga na nga itulod ko. Ngam, aday naramid ko nanang. May saak a babae. Masaktanak lakit di, no di nak itulod ti kaayan-ayat ko iti papanak. Diyak man mo. Ngam saan ko ako rusunada ni Verna. Apay nga rod nga inaram mo. Kaasimot di tao. Napintas mat ni Verna, nasingput pay. Diyak amo nanang. Agpaiso tayo kunada. Asaan ama isuro ti puso nga agayat. Ngamdakkel akam mali ti inaramid mo. No saan mo akapkap ni kanti may sa babae? Saan mo nga arman? Kunak ano di naksungbatan. Di ka di maasikan kuanan wag sakit tinakam na kan ka. Madi ti mang pasakit itinakam ti pada at tao. Gayam, dandani tayo kanon iti syudad ti Manila. Ang apay analiday kalata. Nasakit tinakam ko iti inaramid ni Gerald. Pinagang-angawan na ti ayat ko. Saan arumbang apagladingitam dayta? Nasaysaya at kiti Dayta pay laeng. Naduktalam asaan anapudnukan ka. Makapungtutak iti inaramid na. Ay nagayam, lipatam laengan. Saksaktam laeng teriknam iti kastangar aramidam. Linuko na ti panagayat ko. Napudno akunay kankwana. Lipatamon ko nakmat. Tapno makamove on ka. No agkita kami pa'y. Tsak amo na niya ti aramidat kankwana. Bye-bye amon ko nakmat. Anya nga rod ngay. Adda ditan. Nailawan kan anangayat kankwana. Datan dito'y pagatalan. Ijay mo tayan ti dormitoryo. O kita mo, nakasurat ti dormitory. Un nga agpaiso. Ay, sa pulan tati agdudumang nga opisina dito'y pagadalan. Tagin roll ta. Wen, kalpasan na. Inta agim tuod di ta dormitory ti lalaki. Bareng saan pa yan napuno Iti kasta. Saan ta maawanan iti pagdagusan. Ay, katuna, bro. Ay, bro. Kitaam ka ditipada ta akasangsangpat na. Madlaw a probinsyano. Pakko na amat a probinsyano. Kitaam ani. Adamat igam na ama pa. Ha? Ayun nga agpaiso. Adamat gayam kadwata a probinsyano. Ay, imbaglakit din. Tabakan ti daytoy dua nagabay akatre dito'y dormitory. Un nga rod, bro. Nagasat ta. Naka-enroll ta. At dapay pagyanan ta dito'y dormitory. Bro, kita ang tinakita ta itay a probinsyano. Umaymat siguro agkita iti bakanti a pakidagusan na. Piman mat tagmay maysa. Imbag kadata tadwatang agkuykuyog. Nulakat na saya at ti kababalin na. Gayaman ta. Tapno at damat kadkadwa na. Wan, bro. Pimpiman ti itsura na. Siguro, numay sakmat nga imay dito'y. Sigurado akas taakmat. No awan ka matakadwak nga imay dito'y Manila, bro. Saan ako na nagpatuloy? Ijaya kon probinsya anagadal. Hello, Mami. Nakaawag kayo, Mat. Nakadanon kayo ka din dita syudad ti Manila, anak ko. Kanandanon mi, Mami. Awagan pa ni Devi ti kasinsin na nga da dito'y Manila. Umay na kami sukunan dito'y Pierre. Kasta ka di, anak ko. Mana, agan-anad kayo dita, ha? Uray da kayo, Mat, Mami. Agan-anad kayo, Mat. Ay na, anak ko, saan asyak ti panunutom? Da kayong adita, ta saan nyo pa'y akabisado dita Manila? Saan kami ang mapukaw, Mami? Ijay lang pagadalan kan boarding house ti pagyanan mi. Alang nga rod, anak ko. Agan-anad kayo akanayo, na? Mangnamnama kayo, Mami. Sige nga, Rodan. Bye. Kastoy gayam ti babalay diti Manila. Saan akas ijay lugar tayo? Nga adayo ti Kaaruba.
Naangot pa iti kanal. Imbag ano saan nga sakit dagiti tao dito eh. Naira na lakit din adito iti ayan ti boarding house ti kasinsin ko. Squatters area kano dito eh. Umalis tanto ko man, no adda masarakan ta iti asidag ti pagadalat. Wen gayam. Makasapol tanto siguro no agbayag ta dito Manila. May mayat ko ma, no agawid laangan dagitoy nga squatters si Jay Probinsyada. Wen may mayat ije probinsya apagyanan, ta presko ti angin. Saan akas dito'y anagangot ti malangab mo nga agtaod kadagiti kanal. Bro, may mayat sa numapanta di ta pagadalan. Intabiro kan ti classroom ta. Mayat sangag paiso. Amon ta. Tapno saan tantong agbirbirok inton pa nagsisarag. Kalpasan na. Padasan tamot ti mapan di ta restaurant. Iti asidag ti pagadalan. Sos. Di mo ko naan nga ije ti panganan ta. Pangkitaan ta. No saan unay anangin na dagiti lako da amakan. Sige. Bareng no saan anangina. Ket ije ta amangan. No badama ti eksamen tayo. Sigurado laki di saan ta amasangot ti agluto. Ije tanto namangan. Angam no nangina. Ay? Ano santan ti agluto? Anyapay ngay bro. Masapol nga aginot ta. Taadayo ta kadagiti dadakkel ta. Uray ko no baknang tayo. Ngam saan mat nga rod. Ay, makapaikawang ti kastoy. Nagpamanilan ti anak ko. Agmay-may sa akon di ti balay. Kumusta nga tamot to ni Gerald, akasingin ni Roger? Mailiw akong kankwana. Diyos ko, sapay ko mataagkita kaming tumatlaang. Pangaasim apo, taitulok mo kuma, nga agkikita kaming tumatlaang iti masakbayan. Idilim mabasa ka nagapo iti tiyandaan. Nakita nga adda kaduam ang babae. Asino ka di dayjay? Ni Melba dayjay nanang. Katrabahwak iti kupraan. Adda manan di pa nakakitak adwa kayo manan iti may sa restaurant. Adda ka di rumbang amaamwak. Isu ti kayat ko akatako na inay nanang. Kat kasano ni Verna? Nag-break kayo ka din? Madlaw namat siguro asaan ko akayat. Napimpintas ka di ti panagkitam ka ni Melba ngam ni Verna? Para kanyak, napimpintas ni Verna, nasingpet pa'y. Saan kami siguro nga kagasat kini Verna, nanang? May mayat no kasaong analaing ni Verna. Ag formal break kayo, sakbay nga isukat mo iti sabali. Oh, nakasagana ka din? Mapantan iti pagadalan. Wala. Intamat agenrol. Kan pasyaran ta ti pagadalan. Tapno amo ta ti sir-sir kantayin ton sirrek. Imbagkan ka ta scholar ka. No pay mat adyak nakapasa iti examen. Inta nga rudan. Sapay medyo adayumat dito eh. Sige. Naibaga ti kasinsin ko nga adda kanu nalaka apanganan iti asidag ti pagadalan. No saan ta makaluto iti balunan ta. Mabalinta kanu ti mangan ijay. Wen inta nga rudan itay pa'y anak karubwat ta. Ngam di ta pa'y lamapan. Nasawartan ti pagadalan. Nakita tamat ten dagiti na dumaduma a classroom. Amutan ti papananta inton madanon ti sarat. Adupay mo ti kakadwatang agdadamo. Nangagko ti saritaan ti daduma itay. Imbag ka no, tay may damat kinita dagiti agbalin a classroom da. Mabisinak pa yan na nagsursur. Ay, oray siyak nga rod. Mabisinak mat. Ay, intamangan di ta asidag. Aguray ka. Nek, nabati matiwalit ko ije doon. Siya akong titaya. Tasikan tumat inton sumaruno. Oh, ayos nga rod Ala, inta nga rodan. Tamabisinak una yan. Bro, makitam ka di dagiti dua babae asumungad. Ha? Ay, uwin bro. Ay sus,
Nagpipintas da si ka. Nang runa dyan nakablo sa itiping. Ay na, nagpintas. Anya nga tatinagan na. Bro, kimita dito'y. Ni, apay anas daaw da nakakita kan ka, bro? Kinusilapan nak itinakatadtadam tinakaping. Apay nga ta? Mas daawak man ngagpaiso. Asitgak, tadamagak no apay. Sige, bro. Ala, ingkang harudan ta urayan ka dito'y. Kita ni. Kusilapan na ka. Una apay so. Mas dawak man iti daytaan na pintas. Anya nga tatibasol ko kankwana. Adda dito'y dayta lalaki. Apay asan anak ikuyog ka data? Bas daawak nga rod. Kitaan, ti Magdal, kat umasidagan dito ay. Agbabawi no apay nga inasitgan na ta. Anya nga iti aramidam. Nasakit unay ti inaramid na kanyak. Ipariknak kwa na no kasano kasakit ti inaramid na. Ay, gayam. Agtanang kalaang Dayta, asidagan. Miss, ada ka di basol ko kan ka? Tadamagang pailaan. At toy! Anay ko. Nagturit ka pailaan nga gindadamag, Mr. Gerald Douglas? Ha? San a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod! Ha? Intan Devi, panawan ta da ito nga ulbod. My God! Ay, hindi nakiguyod ang gayam. Ay, agtanang ka. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, saan nga intulod ni Gerald ni Verna iti Pierre. Nasair nga rod ti balasan. Iti sabali abangir, napanmat da Roger kan Jerome iti pagadalan iti Manila. Iti may sa apakanan iti asidag ti pagadalan. Nakita da Roger kan Jerome da Verna kan Davy asumungad iti nasawa pakanan. Impagarup da ani Roger kat iso ni Gerald. Nakapungtot nga rod ni Verna anang tungpa kan ni Roger nga impagarup na nga iso ni Gerald. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan a Gerald Douglas tinagan ko? Di mo na yun ang tibasol mo kanyak. Ulbod, Intan Devi, panawan tanday tanga ulbod. Umaikan! Di nakiguyod ang gayam. Ay, aguray ka. Mabit lang, miss. Apay atinong panak. Di naman kasarsarita si ka, Gerald? Mabit lang, miss. Kaya't ka makasarita. Kasaritam tarupam. Imay ka matlagayam dito'y Manila. Umaikan, Devi. Ay, unay kan, friend. Ako'y atinungpang. Ang aguray ka. Adamadlaw ko. Apay asabali ti boses na. Apay, bro. Anya ka diti imbagam. Taapay at tinungpa na ka tinapintas sa babae. Ay, mas daawak nga rod. Inawagan nak iti Gerald. Ha? Aguray ka. Awan ka diti amom nga agnagan iti Gerald. Gerald. Kastat imbagan ni nanang anagan kano ti kasingin ko.
Anya? Adda kasingin mo? Ne, sa dino tayan na? Inampun ka no ti kasinsin ni nanang. Ubing kami pa'y idi. Oh, sa dino nga ro tayan na ita? Dayta nga ro ti parikot ni nanang. Saan na nga mo? No napnapanan tinangampon. Dayta nga ta ti makagapo. No apay at tinumpana ka ti babae. Ipagharap na asika ni Gerald. Kasta nga ta. Ayan nga tanday di babae. Kaya't ko kumaama kasarita. Dinardaras na ti pimanaw. Grabe ka, gayam. Ay, tinumpang day di lalaki. Gungguna na. Awagan nakit din iti miss, akasla di nak am-am mo. Ti pakas daawak. Kasanong adda-adagos dito'y Manila. Kat pinanawan ta ijay Visayas. Kan pudno ti ko ng friend. Naglaw kumad. Sabali ti boses na. Ang nalipatam ka din, gayam? Naglugan ta iti ferry boat. Sigurado naglugan iti eroplano. Iso nakadanon adagos dito'y Manila. Sabagay. No eroplano, mabibiit ti panagbiyahe. Dahil ti nakasuro na klaunay. Di nakpay intulod. Ngam naglugan iti eroplano, adinak man lang kinaduan. Agadalmat nga ta dito'y Isong adda dito'y. Ha? Angam, awan matasam ni Gerald nga agadal. No awan, apay nga rod nga adda iti pagadalan. Day tatijak am mo. Mas naawak no apay nga adda ijay. Hello, anak. Imbag tayo mawag ka. Kailiw ka una yan. Nanang, anya ka di tinagan ti kasingin ko ako nayo. Kunayo idi, ngagkakaingas kami. Kasta nga anak. Apay analagip mo ti kasingin mo. At ang aming babae anang tungpakan niya. Inawagan nak iti Gerald sa nagdardaras api manaw. Anya? Napanan di babae. Ang mga nom-amuna ni Gerald. Nakakita am anak ko. Iti may sa apakanan, iti asidag ti pagadalan, nanang. Umayak ko madita. Tabirukan ta ti babae ako nam. Narigat ti agpaspasarak, nanang. Padasag pa amapan iti nasawa pakanan. Barang makitak mananday di a babae. Sige man nga rod anak ko. Kanayunam ti mapan iti day di apakanan. Nanang, mas dawak launay. Ta idi nakita. Kinusilapan na. Idi nasitgak ta damagag no apay. Tinumpanak matan. Anya? Anya timbaga ni nanang mo, bro? Gusto ka, bro. Gerald ka no tinagan ti kasingin ko. Agkita kami kumay ti kabsat ko. Ha? Diyak laing pagarup nga dagayam kasingin mo, bro. Makita tapay nga taday di a babae anang tumpakanyak. Ay, agure ka. Kasano no kriminal ti agnagan iti Gerald? Kat ipatiliw na ka iti pulis. Ha? Kriminal? Anya ti aramidap, bro? Ay, sus, delikadon sa, bro. Amangan no ito nagdatay di pagadalan. Kat adda umay a pulis amang tiliw kan ka. Ha? Si kamot, bro. Agkintayagak pa itimbagam. Saan kumamot, Malagip ko lang amin tinabiit pa yan ay ipadamag. Pinaltugan ti pulis. Nga marong identity mo't gayam. Ha? Amangan no kaing ingas ti kriminal ti pinaltugan ti pulis. Naikanak iti pakariribukan. Sana bali, bro. Tulungan kang agpanunot iti aramidan ta. Itaman pa'y makita ka analiday anak. Adda ka di parikot. Diyan ngamin babayan ang isukataki ni Verna, nanang. Anda nakita akakibkibin na lalaki. Anya? Pili ka, pili. Ngam nakasarak kan iti kuggangi. Sinalbag da diya babae.
Kunak no nanak man, saan mat gayam? Sinong batan nakakadin? Saan pa'y matkit di kanayon ko ngay libre, numapan kami mangan. Kanayon ko pa'y asagutan, kat alain namit. Ay, di nakapaymot gayam sinong batan. Kan di namat kinidaw kan ka asagutam. Ayunan nyo ka dito di babae nanang. Saan nga iti ayunan? Ngam awan mo't relasyon nyo pa'y ako nam. Sayang, adun ti gastos ko ken kuana. Manipot agdata diti Manila. Di nakakadipay inawagan ni Gerald. Uray umawag, saan ko asungbatan? Ad talagayam dito'y Manila. Suron kon. Friend, kasanong nga ta? No saan gayam ani Gerald titinungpam? Ha? Ang imposible. Adaya mat tao nga kakaingas launay. Adalat tamat nagdumaan daa. When kas ko maiti boses. Idi nga min tinalyaw ko kat adain masidagkan kwa na tao. Saan ko matngamam mo? Anya di kayat mo asawan. Napanunot ko nga italaang mat nga adda ni Gerald dito eh. Kasanong adda gayam na asaan mo ngamam mo? Ha? Naira nala siguro nga day masidagkan kwa na tao. Langa na launay nga min tinasdaaw, idi kala at tinungpam. Nasairak ngamin. Gapo iti di na panangitulod ka data. Umay matlagayam dito'y Manila. Uray jak makitkitan ti sinalba. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kastoy lang anak ko. Oh, anya ngay. Nagkita kayo kadimanan iti babae anang tungpakan ka? Saan pa'y Nanang? Nga maamakak iti imbagan ni Jerome. Nga mangan ka no kriminal ti agnagan iti Gerald. Diyak mamati ang kriminal ti kabsat mo. Sapay ko tasan ati kabsat ko ti kagura ti babae. Sabali ko Namnamaak na yung tana. Saan na taasigod ang kaayan-ayat na? Iso ang kapungtot na? Ha? Kaayan-ayat? Ngamno kaayan-ayat na. Apay ko mga i-break na. Kat nagpintas ti babae. Sa bagay, narigat ti agipapan ita, anak. Di tay amuno niya ti makagapo. Kano apay at tinumpana ka. Ay, bayan nyo, Nanang. Damagak to ti babae. No agkita kaming tumanan. Miss, mabitlaan. Di na kasi yan. Ah. Hindi mo kaya't nagriyawak dito'y si ka Gerald. Pangasim. San asyak ni Gerald akong kunam? Saan ang harap? Tatno jak makita. Limpyo pa'y lang di pa nagkita. Okay. Limpyo. No limpyo ti panagkitam. Ngam kaya't ka makasarita. Di ka kaya't makasarita. Manangal lilaw ka. Awanan modo. Impolite. Ha? Anya ka dila unay ti kaguram iti agnagan iti Gerald. Di ka man nagpamarangawan madi nga inaramid mo? Kagura ka? Di ka kayat makita. Iso adinak surut-surutan. No di mo kayat nga gikisa. Sige, panawan kan. Sabali at talaga ti boses na. Gayam. Kasla sa bali itay jay lalaki Kasla saan ani Gerald? Pagkunaam ko maasan ani Gerald gayam. Saan mo nga min anamingmingan ti rupa na, takaguram. Ngam siyak, mining-mingak anaimbag. Anya ko matinakitam kan kwa na. Taapay ako na masaan ani Gerald. Nadlaw ko at talaga mas daaw. No ni Gerald dayjay, saan ko maamas daaw no apay akaguram? Tadakat nga rod basol na kan ka. Agpampamarang Kasla saan mait? Ay, addan samot saan anasaya at amapaspasamak. Jakman amo gayam. Itala nga makariknak iti kastoy. Sanak matasigod a kastoy. Gapo siguro tanasaktan ka. Angam
May mayat nulipat tumun ti sakit tinakam mo. Imbag tada ka dito yung nagti classroom, bro. Oh, apay nga uman ang sabta. Anya tinapasama? Nakitak itay jay babae. Di na kayat nga sitgak. Agikis ka no. Ah, kadwana ka di babae asigo da kadwana? Un bro. Anya nga tati aramidak. Kayat ko akasao. Ngam di na kayat nga sitgak. Sa dino tinakakita ang manapananda. Di kaya't ko asawan, ti classroom da. Nagturong damat ijay science building. Ay, tinasayaat. Enton malpas ti klase ta. Padasan da tagyan iti asidagdaya building. Di nakmat nga rod kayat nga umasidagkan kwa na. Siyak ton ti makaam mo. Kasaritak to. Ni, si kamat gayam day talani. Italaan na granata dito tiyandaan Kwa. Kayat ko man ngay dawatan ti anak ko iti pamakawan. Gapo iti inaramid na ka ni Verna. Ay, anya ngay nga rod, kapsat. Saan da siguro ang naikari iti tunggal maysa? Jakman ngamin amo iti dayjay nga anak ko. Jakmat ngamin mabali nga inakman. Awan basol mo iti napasama, kapsat. Agyaman tadi na kagura kabsat. Mababainak ngamin. Gapo iti inaramid na. Awan maaramidan ta, kapsat. Saan ta atengal ti desisyon dagiti anak ta? Maasyanak ngamin ka ni Verna. Makalipat tumula siguro ni Verna. Binagbagaak nga igaid na laengan ti agadal. Kasapulak ti tulong mo, bro. Iti anyaman nga oras, bro. Si dadaan na kamang tulong kan ka. Anya ka diti may tulong ko kan ka, bro. Mabalin ka di. Asi ka ti umasidag iti kadwa ti babae. Ibagam asan asyak ti ibagbaga na Gerald. Areglado, bro. Ipakitak ti Aidim. Tapno mamati a Roger tinagan mo. Wan bro. Ikagumaan ta amamuan. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Areglado ko nakmanan. Ilaw-lawag ko. Anabayagtan nga agkaadalan. Kano taga-ano ta? Sapay la ko ma. Tamamatikan ka. Anya nga tayo tinagan na gitidwa babae. Maamuan tanto day ta. No mailaw-lawag mo iti kadwa ti babae. No asinuak at talaga. Asan asyak ti ibagbaga na Gerald? Bro, rumuaran dagiti estudyante. Siputam dagiti bumaba. Ta siputak mo dagiti agpangato iti kalsada. No makitam ida. Ibagam adagos. Tasyak ti umasidag kadakwada. Awan bro. Sa anak unay ng agparang. Dito yak lingad. Tapno didak makita. Adon dagiti rumwar. Ngam ni. Apay ngawan dapay. Ngam. Dito iti nakitak ang nagturungan day tay bigat. Wun ngam apay nga awan dapay. Kasano nga ta makita tamanan dagi jay. Kaslada makiayayam itilin ng mangan. Aganos tapay basit bro. Ado pa'y madagiti sumagmamano arum rumwar. Makagaranak ang mga mo. No ayan ti ibagbaga na Gerald. Rumwartan, tanalpastan ti aramidan ta. Mapantay jay pakanan. Saan ta na mapanmangal daw iti boarding? O sige, intang arudan tamabisina kun. Uray siya, mabisinak matan. Makapabisin mo ti agaramid iti report. Nagadungamin. Anos laang ti kasapulan, tapno makaturpos ta. Ay nagayam. Agbilang tapay iti manu atawan, sakbayng agturpos ta. Intang arudan iti pakanan. Makitam ka di dagiti rumwar iti ruangan? Ha? Dagiti dua. Aglingadak. Si kalaang ti agpakita. Sige bro. Sa anak ngagpadlaw ngay nururay ta ida. Mapanda siguro iti panganan. Sige bro. Saan ka pa yung agpadlaw? Madamdama. Sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Sige bro. Ala,
Surutek nga rod ida. Sige bro, katsapay ko ma, tama kasaritam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibaga ni Verna nga ang mga nunaglugan ni Gerald iti eroplano. Isu nga imuna. Kabayatan na, idi mawag ni Ella kan ni Roger. Dinardaras ni Roger a dinamag, tinagan ti kasingin na. Naibaga na ti inaramid kan kuana ni Verna. Kinid daw mat ni Ella, nga ikagumaan na nga amuan kan ni Verna, no isu ti Gerald, asapsapulan na nga impaampon na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige bro, namsan ka pa yung agpadlaw. Madamdama, sa mo kasarita ti may sa kadakwada. Numadaan ka iti gundaway. Wen bro, ala, surutek nga rod ida iti papananda. Sapay ko ma, tama kasaritam. Agturong da iti Basita Restaurant. Saan ako nasumuro ti Jay? Tapno saan manan apumanaw ti babae. Dayayin bro. Napandang agpaiso iti restaurant. Darasam bro, tapno makasaritam ida. Awan bro, sige, dita ka pa nga rod. Ang mga no ag-take out da, kat saan ko ida makasarita. Sapay ko ma, tama kasaritam. Tapno di na kuskusilapan ti babae. Damagang, noan niya tinagan na. Imbaglakit din. Tada da ito'y asidag a restaurant a pangananta no di ta nagbalon. Wen nga rod, ado ti padat nga estudyante nga umay mangmangan dito eh. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo, madam? Nadyak agkam mali. Sikat ikadwa ni Gerald. Husto ak ka di? Ha? Ay, awan ti amok a Gerald, miss. Mabalin mo lang tati makikatugaw kada kami, sir. Kukwa ti restaurant ti tugaw para kadagiti amin a parokyano ti tugaw. Agyamanak. Agtugawak nga rodan. Ne, ay di matday taigam mo. Kunam nga awan ti amom ngagnagan iti Gerald. Pudno day ta. Sana Gerald tinagan ti gayam ko. Kaadalak manipod ubing kami. Kitaan niyo, at to'y tinagan na. Pudno ka dito ibagbagan? Kita man ti ID na. Roger, dalmas tinagan na. Day ta ti pudno, miss. Kaya't mo asawan. Saan ani Gerald titinong patigayam ko? Day ta ti pudno. Iso amas dao kami itigayam ko. No apay at inong panaadakos. Awan matiam mo na abasol na. Ay, kababain pa'y. Tinongpak adagos ti lalaki. Saan matgayam ani Gerald? No sabali lang ang alalaki day jay. Amangan no pinagsasawan na ka, no nakaaramid iti madi. Sana bale, taimbagak mat kini Jerome akayat ko ang makasarita ni Roger. Agkid daw ka, iti pamakawan na? Wan gayam, kababain ti naramid ko. Idi imbaga na akayat na ti makisarita kanyak, pinagsasawak pa'y. Ay, pagmadyan na ti darasudos no makapungtot.
Pudno day tagayan. Ay, agyaman ak tanasing pati lalaki at tinungpak. Pagarup ko nga no iso ni Gerald. Kasano kat karupro pamat ngamin ni Gerald? At tanadlaw ko asabali, kalpasan at tinungpam. Good news, bro. Nasingpot matgayam di babae anong tungpakan ka. Verna tinagan na. Idinto at Davy mat ti kadwana. Agyaman ak bro. Mabalin ko kadi kasarita ti babae. Wen bro, kinid daw na ti panagsarita yo. Ngamsan ko nga imbagbaga ti may papaniti kapsat mo. Si kantulatan ti mangibagakan ko ana. Agyaman ak manankan ka, gayam. Sapay ko ma. Tamasulbar ti tarigagay mi kan ni nanang. Ang makita ti kabsat ko. Tarigagayak mo ti baligi yo bro. Kat, kaano ka di makisarita ka kan ko ana? Barang akikita tayong tumanan iti restaurant, bro. Ladingitag unay tinapasamak, sir. Di na kumawagan iti sir. Sa anak mo ta maestro. Nanumuak lang nga estudyante. Awagan naklat nga rod iti Verna. Tawagan ka iti Roger. Umuna iti amin. Kaya't ko amaamuan. No asino ni Gerald. Ni Gerald ti kayan ayat ko. Inayat ko iti napudno. Ngam pinagay-ayaman na lang ti ayat ko. Agkakaingas kami kadi. Iso nga yung pagarup mo asyak. Dahil ti pudno. Idi masidag ka. Impagarup ko asi ka ni Gerald. Nasurunak, tadakan dito'y Manila. Idin to pinanawan da ka ijay Visayas. Jack pa'y nakadandanon ijay Visayas. Anya ka di ti apelyedo day ta Gerald ako nam? Douglas ti apelyedo na. Ngam apay nga iso ti pagsaritaan ta. Makapawan ganas day dya tao. Madadaan laang timod ko. Adamanin sa bali, akanayon mo nga awagan iti cellphone mo. Kaya't damat ti makigayam. Di pagustuak ida nanang. Gayam ka di laeng, wano sa bali manindaytan. Awan sa bali at turong na, no di kasta nanang. Saan ko mamot akasta, anak? Babae laeng tiin into naram. Pagustuak amin ida nanang. Kaya't dangarod. Ngam saan nga rod nga umno dayta? Sigurado nga agsangit ti mapasaktam. Basul yo Apay ngamin anata ertoy anak yo. Anya? Kayat mo nga rod, analaad ka? Hello, nanang. Kumusta kayong dita? Nasaya at lang ka, anak ko. Ada ka din may padamag mo, may papan iti babae, anang tungpakan ka. Nagsarita kami, nanang. Nanang, ada ka di posibilidad na nga ijay Visayas ti ayan na, nanang? Taga Visayas ti asawa ni Lani. Kasta ka di? Posible nga rod, nga iso ti kabsat ko. Anya nga ti apelyedo nga aramatan na. Kunamat ni Verna, a Douglas ka no? Iso nga rod kasta anak. Iso ti kabsat mo. Douglas ti apelyedo ti asawa ni kasinsin ko Alani. Tinasayaat. Umayat di ta Manila, anak. O sige, nanang. Hello, nanang. Nakaawag ka mat. Aglugan akong itibas nga pa Manila, anak. Sabatan na kideterminan. Ha? Anya tigagaraan nyo dito, hinanang. Kat numan nagululaw kayo itilugan. Sapayawan kadua yung aglugan. Basta, umayak, anak. Kaya't ko ang makasarita ti agnagan iti Verna akong kunam. At nangarod kada kayo day tananang. Saan ko pa nga imbaga kan ni Verna, ti kadda ti kasingin ko. Siyaktun ti mangibaga. Siguradot pa'y no ni Gerald akabsat mo ti ibagbaga na a Gerald. Amangan no agkanagan dalaan. Adda kada kayo day tananang. Sige nga rod, nanang. Bye. Hello, Mami. Kumusta? Kastoy lang ta anak ko, nasaya at akman. Si Kangay, kumusta ka dita?
Nasaya at mat, mami. Aywan gayam. Ada kaing ingas ni Gerald dito eh. Gapo iti surun ko kini Gerald. Impagarup ko nga isukat na tungpak. Anya, inaramid mo dayta, adi ka pa'y sigurado. Tinumpang adakos. Wan nga rod, mami. Nabainanak idinamo ka sa balim at gayam. Imbag ata di nakapinagaramidan iti dakas. Wan nga rod, mami. Impag talasing pat jay lalaki. Anyati ko nam, in kasabatin ni nanang mo iti terminal? Wan bro, dahi tati ko na. Ipakadampay nga ro dito mayordoma dito dormitoryo. Tapno makidagos ni nanang mo iti bakante a pagturugan dito bro. Ayun gayam. Nalipatak mo tan. Imbag tayong palagip mo. Dahita ngamin ti pagalagadan dito kahit. No dagga po iti adayo a probinsya, ipakaam mo iti mayordoma. Intaman nga rod iti ayan ti mayordoma. Areglado bro. Ala, intang nga ro din. Imbagkit di tada pagturugan ni nanang mo. Kaya't ko amaamuan, no talaga nga awanan ti relasyon nyo kini Gerald, anak ko. Manipod imayak dito'y Manila. Linipat kon day jay alalaki, mami. Adda nga min manan nakitak akadwa na a babae. Awan ti bibiyang ko kankwana, mami. Naka-move on ka nga ro din, ano kasta, anak ko. Wan, mami. Agdan inspirasyon ko iti panagadal ko. Padak mo estudyante. Nasaya at no kasta. Ala, igaad mo ti agadal, anak. Wan, mami. Arapapo ti makaadal. Madamag kuman. Agar-aram kadikan ka dahi takon ko ng mga inspirasyon mo? Saan, mami? Nasingit kami lang iti tunggal maysa. Nasaya at nga rod no padamot lang nga estudyante. Mala, sige nga rodan, anak ko. Bye! Kaayan ayat mo kadimanan tinakita kakadwam ija kopraan? Apay nga mo yung adda kadwak, nanang. 5 basak itay, taada na panak. Nakita kayo ang nakatugaw. Napintas, saan ka di, nanang? Napinpintas ti panagkita ka ni Verna. Kaayan ayat mo kadinday jay, anak? Una na. Siyak pa'y. Basta inaram kung ti babae, sumbatan na kadagos. Imbaglakid din, tadi nakakagura ni Verna. Kasano nga mo yung di nakagura ko na yun, nanang? Adda day ti panagsabat mi, inkidawan kay ti pamakawan, kat nasayaat mo ti panagsungbat na. Awan nga rod ti parikot, no kasta, nanang. Kasangsang patyo ka di, nanang. Wan, anak. Among ka di ti dagos di babae nga ibagbagam? Saan pa'y, nanang? Tay jay pagadalan lang ti pagkitkitaan mi. Kaya't mo asawan? Diyak pa'y makasarita ita. Ijay i-restaurant iti asdag ti pagadalan ti pagkitaan nyo, nanang. Ay, kunaklakit din no ang mumuno sa dino ti ayan ti dagos na. Saan ko dinamag ti dagusda, nanang? Kanayon kami mo't nga kita ijay pagadalan? Kapilitan nga ngayon ton bigatan ang makasarita. Tawan mo't klase yu itan. Anya pa'y nga ino di kasta, nanang. Naibagam ka din kankwana ti maipapan iti kasingin mo? Saan pa'y? Inlawlawag milaeng. Asan asyak ti ibagbagana a Gerald? Numamuan nyo at anak yu ti bagbaga ni Verna. Anya nga iti aramiden nyo, nana. Mapanak iti ayan na barok. Kaya't kun amakita ti anak ko. Kasano ko ma? Ket saan kay paimot anak na pa ni Jayanda? Agpakadwa akto iti babae nga ibagbagayo. Ay ngam, adamot klase. Amangan no saan na kayat ti aglangan, nana. Ay, day tamanan ti parikot. Agurayak ka di nga agbakasyon kayo pa'y? Kapilitan akas taan, nana. Adayo ti Visayas. Tagayjay kanugat da Verna. Ay, kasla nagbayag nga aglabas ti panahon. Manipod na ibaga ni Roger ti maipapan ka ni Gerald. Saan ngamin nga iso ati kanayon niyo apang panunutan, nana. Adda amasikuran kayo. Gapo siguro dayto iti napalaos nga iliw kun kankwana habarok. Ala, iliwliwag yu pa iti amin, nana.
Dumtang tumat lang ti panahon na panagkita yu kin ni Gerald. Ay, sapay ko barok. Ala, agtugaw kayo pa'y nanang. Urayin tayo. Barang umay dawer na dito yung restaurant. Agpaspasarak tayo pa'y laang ka di. Kasano no di da umay? Kasano ngay nga rod nanang? Depende iti pasamak. No umay daw no saan. Ay, sapay ko rod, ta umay da mangal daw ditoy. Tidakas. Kat mo nagbalon da. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome. Asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ay ano da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo itaalawas ang napauluan. Dagiti singin. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanunot da Roger, anila ang Jerome ti makisarita kadaberna. Tapno maibagana asan ani Gerald ni Roger. Nagbaligi nga rod itoy. Nabainan ni Verna kat dimawat iti pamakawan kan ni Roger. Kat nagsinningad dagiti dua. Iti sabali abangir, nagtultuloy ti kinababaero ni Gerald. Kabayatan na, napan ni Ella ijay Manila, takayat na makasarita ni Verna, maipapan ka ni Gerald. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan da ka di akanayon nga umay mangan ditoy? Kasmat kada kami ka ni Jerome, asan akanayon, nanang? Ay, nagrigatan ayan o da sapsapulan. Kasla maigaggagara nga aglemlemang. Aganos tayo pa, nanang. Naanusan nyo ti manu at tawan adi yung nakita. Wen tawan pa'y ngamin damag ko kankwa na idi. Ngam itataadan na kadamagam. Magagara na kun makakita iti kasingin mo. Relax ka kadilaan, nanang. Intunwan, nagsakit kayo. Ay, saan kumamot anak ko? Makita ta kumapay, jay kabsat mo. Imbantay may kayo dito restaurant, Berna. Yamam mo kada kayo ti inak. Naimpagal daw yun, nana. Naimpagman ta nakaumay kayo dito'y Manila. Si kaunay ti gagarak no apay nga imayak dito'y. Ha? Taapay, nana. Pakawanan da. No nailawaan ko tinangtong pa iti anak yo. Ay, saan ama ipapan iti dayta, basang? Si Kati kang runaan ang makasulbar iti nabayagan aparikot ko. Ha? Kasano asyak ako na yun, nana? Anya ka di dayjay? Maipapanday to'y ka ni Gerald. Anya di maipapan ka ni Gerald, nana? Ni kadilani ti inana, basang? Amuyo ni Nana Lani, nana? Lukas na. Kasinsin ko, balasang ko. Iso tinangampun iti kasingin ni Roger, ani Gerald. Iso matlagayam, nagkaingingas da. Wan nga ron. Siyak sapay ti agbalin arang tay tapno agkita da. Anya nga iti ko na ni Nana Ella. Sumurot da ije Visayas no agbakasyon tayo? Daytati ko, nana. Napayag kanugayam asinapsapol na. Ngam italang anadakamat tinagan ni Gerald. Gapo, iti panang tungpam, iti kasingin na? Ada dagiti agkasingin asan unay nga agkakaingas. Kan adang at dagiti agkakaingas.
Da Gerald kan Roger ti maysa kadagiti dandani saan ang mabigbig no asino kadakwada ti Gerald wenno Roger. Tsakon makontak ti number ni Gerald. Awan kanya akong ti number na. Imblock kan indilit kon. Ibagam ka di ti may papan ka ni Nana Ella kan ni Roger? Damdamagin nga min ni Nana Ella. Ngam awan mat kanya kon. Nakaawag ka mo't anak ko. Naalam ka din ti impawit ko akwartam. Wen, Mami, ngam sabali ti bagak ka na kayo. Anya ti ibagam. Malagip yung kadit ti bagak atinong pang alalaki. Apay ka di anak. Anya ti may papankan ko na. Kasingin kanugayam ni Gerald dayjay. Nakasaok ti inana. Taimay na dinamag. Anya? Kasingin? Apay nga dada dito eh. Agmay-may sa kano ti inhada idi. Iso nga inampun ti kasinsin na ani Nana Lani. Kunak man no pudno nga anak ni Lani ni Gerald. Saan ka no, Mami? Kaya't na ti kumuyog kanyak no agbakasyonak dita. Tapno agkikita da ka no, Mami. Anya? Agawid ak pa iji lugar tayo anak ko. Umayak to no bakasyon nyo, tamapan ta iji Visayas. Makapasyar ta nga rod adi na oras ije Visayas, nanang. No ipalubos ti Apo anak ko. Malain na kun, tadag iji baboy ko. Imper ko lang iti karuba. Agurnungak iti kwartata, tapno makapanta iji Visayas. Alang nga rod, nanang. Itulod kayo pa ije terminal ti bus. Sige man nga rod anak. Kan adapay kayat ko agatangan. Imbag lang nga ipasarabok, ijay nagpakan iti baboy ko. Maladaw matkid ti klasik ita, nanang. Kaduan kayo, sakbay asumura ka. Mala, inta nga rodon, tapno saan ka maladaw. Anya ka di tigatangan nyo, nga itadyo iti nangpakan iti baboy yo, nanang. Mangkita ak tulatan, ijay paggatangan ta. Diyak pa'y ngamin mo. No anya ti makitak di tamayat, di isunton ti gatangan. Hello, Mami. Hello anak ko. Ibagak nga takin ni Lani ti may papan kada Roger kan ti inana. Saan ko mapay, Mami? Di nakpainig kan iti karbangan namang ibaga. Da kayo pa'y lang tinangibagaak. Kasta ka di. O sige, no day tati ko naman ako. Kanayon yung kadi ang makita ni Nana Lani, Mami? Manmanok ang makita. Aglaklakon sa ijay tiyandaan. Tayo tinaudi ang nagkitaan ni. Kasta ka di, Mami? Sige nga rudan anak ko. Dahil laang ti kayat ko adamagan. Bye. Bye, Mami. Ne, si kamot gayam, Lani. Apay akas lang naklaan ka, nakakita ka niya. Ay kwa. Adala malagip ko. Saan ka di at Tagaluson ka? Wan, apay ka di. Imayak ditoy. Tataga ditoy kat nga ron ti asawa. Ijay ka di tinangyan akam ni Gerald. Ha? Ne, apay anadamag mo dayta. Ay sus, anya ka din tidamdamag. Ay ilipata mo tinadamag ko. Mas daawak lang amin iti saludsud mo. Idin may kami ditoy, dakala ni Gerald. Wan gaya. Mala, lipata mong tinaibagak. Sige, tagdapay papanak. Sige. Apay akas niya iti saludsud ni Vanchi. Iti anya, agapo. Apay may kulkulan kayo, nanang. Michael ko lang? Saan ba't Adala ang nalagip ko. Itay pa anadlaw ko. Adala kiti pa kariribukan nyo. Kwa. Laglagi paklaang. No sa dino, tinakaibatsak iti wallet ko. Diyak ngamin malagipan. Adda ka di karga na akwartawan no awan, nanang? Kwa. Madanagan ang kadipay no awan kargana. Bayan yun. Awan maramidan nyo. No kinabawan nyo, tinangikan nyo. Amangan met no addala di ta kwarto yo. So nga ro dalaglagi pag.
Masarakak tumatla siguro. Nanang, no siyak ti makasarak, kukuha ko nan. Ngala, oray ko kwamon. Ay, inakman nga ro dagbirok, amangan no siyak ti makasarak. Anya nga iti masarakam. Kat saan apod no mapupukaw ti wallet ko. Ay, pampanunutag laang. Maamuan ng tungata nga isukat ampon. No kasta, amon ni Vernang adda kasingin mo. Ay sus, bro, amangan no makagtang itinangampon kini Gerald. Oh, di nasayaat. Tapno am mo ti kasingin ko, ti pudno nga inana. Sus, panagkunak. Adda madi nga ibunga na dayta bro. Ha? Anya kumangay ti madi nga ibungan na, bro. Panunutam ka di bro. Saan ka di amasaktan di may sa katao? No maamuan na nga ampunlaan? Ha? Kayat mo asawan. May mayat? No saan mi ang makita ti kabsat ko, bro? Saan nga iti kasta bro? Ti kayat ko asawan. Makisao kayo pa itinangampun kan ko na. No anya ti kasayatan nga ramido nyo. Amangan, no agpadada amasaktan. Hello, anak. Nakasangpot ako dito lugar tayo. Nasayaat mo't no kasta, nanan. At naimbaga kanyak ni Jerome. Kat ibagak mo't kada kayo. Noan niya ti makunayo. Anya ka di dayta. Kasla na patag-unay dayta. Amangan ka no. Numasaktan tirik na da Gerald. Kanantilani. Nubiglaan tayo ti mapan ni Jay Balayda. Ibaga ta kasingin ko ni Gerald. Ha? Kasta nga trag paiso? Anya nga rin ti aramidan ta. Mailiwak unayan iti kabsat mo. Insingasing ni Jerome. Akasari tayo pa'y kano ni Antilani. Sakbay amapan tayo iji ayanda. Kasano kumamakasaritak, anak. Jakmat nga rod amo ti ayan na. Padasig nagpatulong ka ni Berna. Tapno maalat tayo ti contact number na. Sige man nga rod, anak ko. Tapno makasaritak mo ti kasinsin ko. Berna, adda ko may pakpakaasikan ka no mabalin. Unay ka tayo pagpakaasin. Anya ka ni Dayjay? No ka ba ilaklakit di? Apay kit din asaan? Adda ka di mabalin mo akong takan. Tapno maalam iti cellphone number ni Antilani. Padasig nga ibaga ka ni Mami. Taalaan na para kada kayo. Alaman nga rod. Pangasim. Masapol ang makasaon ni nanang ni Antilani. Kalpasan dahi tiya pa nagsarita ta. Awagak ni Mami. No agkita da ka ni Nana Lani. Padasin na nga alaan. Ngam no mabalin. Di na pa'y ko maibaga. Di maipapan iti kabsat ko. Namnamaan dahi ta. Agyaman ak unay, Berna. Ibilang mi nga utang anaimbag anakam kan kadaytoy. Hello, anak. Hello, Mami. Agpagpakaasi ti gayem ko. Ano mabalin ka, no? Kat alaan nyo ti contact number ni Nana Lani. Ala, tano makita. Ala, Saan nyo ko mga ibagbaga ti may papan iti kasingin ni Gerald, ha? Ay, sapay dandanik na ibaga. Imbaglakit din at nalapdak tingiwat ko. Pangasyo, Mami. Rumbang asan ada tayo ti umuna amang ibaga. Uwan, anak ko. Saan ko nga ibagbaga? Makaamudan ton no anya ti pagtutulagan dang aramidan. Agyaman ak, Mami. Indon maala yung ti cellphone number na. I-forward yung tumat kanya. Uwan, anak ko. Italaang manon ang nagkita takabsan. Wan nga rod. Makumikom tamat nga minadwa. Dito'y kagayam agtrab-trabaho. Nabayagan. Nga sa bali samad nga minti pakitsinsindaam. Ay, wan gayam. Itod mo man nga rod kanyak ti cellphone number mo. Ha? Di mo ko naon nga text me ta. Mabalin latamat awan dakas na. Aguray nga rod erwar ko ti cellphone ko. Saan ko memoryado ti number ko. Ala. Yag mo nga rodang tapno mabalin mo ti agten next.
Maragsakan lakit din na Roger kan ti inana. Maragsakan da nga ta, anak ko. Ha? Anya nga tangagpaiso ti mapasamak inton agkikita dagiti upat. Day tati saan tangaam mo. Ngam adamat karbangan di ina ni Gerald ang makakita iti anak na. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la sumangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Masyanak ka ni Nana Ella. Uray la makasangit. Gapo iti ayat na ang makakita ka ni Gerald. Ti saludsod ita. Kat no kayat nila ni nga ipakaamukin ni Gerald nga iso kat ampon. Dayta ita ti parikot. Amang ano di na kayat nga ipakaamo ka ni Gerald. Hello, anak. Anya ti kao dyan, adamag? Dita messenger yung ngayong pasak ti contact number ni Auntie Lani. Ha? Kayat mo asawan? Addan number na kan ka? Una nang. Inted kanyak ni Berna. Ay na, nagsaya at magtanday dyan nga ubing. Una nang. Dakkel ti papel na iti mapaspasamak kada tayo ita. Wan anak, dakkel ti koneksyon na iti kasingin mo. Una nga rod na nang. Nang rugi, iti tinungpanak. Adamot pagsayaatan ti panangtungpanakan ka, anak ko. Ni nanang mat. Anya kumangay ti pagsayaatan na. Kat saan mo siguro nga inkagumaan akin na sarita, no di nakatinong pa. Sa bagay. Mas dawak ngamin ibikalat at tinungpanak. Alangarudan anak ko, tapadasag akong takan ni Antin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti saryetay o itaalawas, anapauluan. Dagiti singin, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.